Today ke ntse motho wa ka ne ke nyaka mo skwela nyana ke mo belelo nyana ke re so ke kopela rep le burger. Okay, rena ne rep combo ya rena re go botsa ka tsone ke tsone bile tsa di couple. Rena ne rep combo ya rena e tsamaya le di wings tse 2 ke 120, rena ne le burger combo e tsamaya le di ribs ya tse 2 di tla ba shapang ja Yeah. okay awa ke a di kopela tsona tse di tla ba wa shapa marata motho ha o ne thata mara ke na tlopate no ke na tlopate Emang guys ya khona la ntho e bolela. a ke wena motho a tsentsha letso mo pokothong Oh ke bona tabe ka le basadi le treso le tlhakane ka nna pila le la emelana le ina bothata he ina bothata couple with something motho ke side chick ne so a ke nyaka gore batho ba re bone re tletse ka se mo montle mo re kopela VIP ko morago gore nne go okay o tsike mblaza re ngeke byanong ba le kreye mo ndene wa bona manong ebe mathata Yeah. ka tsentsa ka morago ka mo VIP ka okay thank you mami thank you thank you kopela di le tsona hai ya khahlisa di monate gore kopela le je pila ya kona ke fetlo tlhapa matsono baby a re jwa ema pin para pero before ujiwa rapela okay khapa ribe papa ra ba chita ra ba shia banyana ba ya orana tsona tseo mara baby re le ke rapele mo ke mkona mokha o rapela ona wo ba itse ke nne dijo tse ke tsaka ke le one ka ona mkhana o jile go khutsa ha o sa todi mara ngwanyana ha tsama ke tsaka ke le one tloa shape e re ke sune bege amanyana tloa ya kupela toilet e go ruta tsama yes o khona o patela Mosimo ke tlo patalla dijo tse ke sa di jeng aowa nna nkampane ke chabe nka se khone majo tsena di monate baby we tla o tlo patela ashe a o se ke na ka tsalla byanong o kana mapatela bili ya hao oh okay awa ke metse mabonyo ko motho ka sentse re o ya toilet awo a o se nna tseo a re di tsene it's either patela bili or o tlo tlhatswa di bjana re khela shop ra tla o kra ka boshigo ora nna ke tlhatswa di bjana sele kwinse ka nna sona mpona tle ke di business ke tlhatswa dilo tsa lena ka molawa ana pe dilo tsa tsona la bona ke tse dintsi di monate di a tura mos obviously ke di drink tsa o tura nna ke na chelete ke metse ole awa dilo tsa rena a di turi dijo tsa rena a di turi combo e ya rena ya di wings le dark wood ke 120 eo ya di ribs le yona ke 120 and then KP ya rena is 12 rand fanta ya rena eo ke 15 rand metsi ke 12 rand so a di turi o ka ipatela le wena awa ha itshwenye he ha itshwenye kana o tla le speed point phela pene ke sa itswa itse chomi ka bushibura boa chomi tsa ka re tlotla re tlo nna mo o yena ha mpone ole ya khopela o tla mo ke patela shop hair ke la sona all right thank you so my friends if you are looking for that combo ne or the place to buy those combos is here in Lotus Gardens Mositron Street opposite Freedom Village la itse face if again hotel la ka Central Park bjana you can come here and buy if o latlehile o timetse it's fine you can just inbox this number on the screen and then ba romela love location mo WhatsApp ba khona fika mo lona tshwana le mabonyoko wa ja di ribs di wings da kuti le di burger ka Coca-Cola Fanta le KP one kalohanya so of it to this so support you know the vibes black out it's very unique it's only one you see is black ke color ya manyora mo ja manyora fela jo sa je mo go ra le nyora